Right, me ma kwa ba do ba at the party be trust say. And the news no me fa Freda cash and the news ni na kan courtesy Freda na enra me be ma clue be about Charlotte Oduro. I am praying the need the Madam Charlotte. Na me nim the say what I say. Yo ni kunu Solomon or Sofu Solomon Oduro. Na me be ma what say allegedly do ya kasa papa no I say or fucking with men. Man crofo ka say na cover girl bu wasam way na na some me no ade na na me ko hu news no aba ho na me koko hu ye what I say me ko na ebo hogbo yi ntimi me hwa me ni court sika no ntina me ka say me ko fa wo baby on alleged na Afriyie anu gbenzema wo de abehwehwe so ye nko ne wo video ni mresisi a wanya anya ni ti no nti wo befie na wasan akọ woman ne ba o ma frɛ no manasan akọ na woman ankasa ya ama no o pake ne ka eja wodu wa na obi epunu yi ene wo wuro ne mpaboa o se anti Freda na me just be atade bi na eja me yiye ti me kosoro akọ atade bi ahye ma mfra ma afa me ho me fosoro me kokwa me kunu na etale na kola a wo to nwom wa asole ho ne to a wo gba kola bo yi to pa so for okura Bible okanya me asem so for awale me yenu o sa sister ya wa fon yi so for mama ya wa fon yi ni kunu awale o ni kunu was second wife Ghana actress bi agi ni kunu aboso so for no ai so for na to fie di ama baba awa no so for na to fie di ama baba awa no ababa awa no benyim ye e mani nsen no kura say ye so for to fie ade na mo bisa so for mama say ade na onko abro kire bi o so for mama ade na ada so ate Ghana na wonko yay so for mama o owu enye yale na oyale o David enye yale na oyale so for mama wu ni kuna to fie di ama actress atoka ase di agu mama no so for ni timi ka kire na yere ni se vibrator na egu no wa wo nkwala na wie o pekote di afa hye utwam me de mi ntimi niu so for mama ni kunu se won fa vibrator hye ne twe na on di on ntimi ni no oya so for wa to 3 cars di ama oba besia Range Rover fa wa so bubu be hu so for no. What are you trying to tell me? A man of God, a big man of God, odi mame edi ni baka ho. Na wo Freda, wo ye sure say Madam Charlotte na be ka asem ne chiro. Odi a tse wuti me fifi wani, ki fifi wo siase ha wani kan sam papa. It's not just a Freda chira. Eya osofo Oduro yi. Eya Madam Charlotte Oduro yi. Ah madam yi no otufu otuma mema nkwai. Sa ni kunu yi. Eya Charlotte Oduro ko saloon. Sa okwa akoye ni ti. Oba fi oba fa bibi wo fi o nti oba ye no wo fura ko soro wo ko ya ni kunu na tai abemu abi awo to no mo aso ne ho buni tugum in grasta just say wo buni tugum e twada wo so mpel se me petrumutu na mo ye dan evil spirits akai the spirit integrate the spirit kwatim for bema me put na nya me wanwa bema oye Jerry Kills enemrem why akoko pair me ni ba debi akoko pair me ni ba na sa de no go butubu nti no na so oye ba se man se woman na just a Freda Afriyie
ene ha nani kase chese Madam Charlotte na born na manye Freda wala wo jejereje nzebusuafo na chese Freda nsansam o chene je na chese papa yi ne nsam keka na nyanya manya tina me share video bi hu se na want me tina discover girl I was right. I saw the way the man no shaking the toe, no didn't to see her, no didn't to see. I was right. I knew it. And my country said me me need to do. Yes, no, the evidence was clear. No, looking at the man's jerry curls and the way in the manner he behaves and walks. Oh no, God. He was TT Brothers. No, he's not TT Brothers. Okay, Obetima. Not just a free that I come. Ebusa wo Freda na kan Freda dey me say why the mama so sham sa akoda fufura ye dey kan say baby o ya afa ne to hu no o say the mama sham o so wa asem no obeka me say asem no o kan in Grand Star in 360 na to say busuafo say ye hwe ye hu yo to say aware bi ye musuo aware bi ye san say Madam Charlotte o ha nani praising me na just na fidie free o na fidie na ade we this infection ko o kwati bi no dey abasha wase hey Amanda so tereba hey I got that tons in grandma nti dey busa for say tap send so mas ne hey kick me shake me and then konkonsa no dia eja twa in Grand Star hey what is she that be allegedly news na just a busa for tap send so mas ne na me dey konkonsa in 360 and the rabbe somwo tap send e kwenti obi afa so a what this send this card come na dofi and your vows day miss show any diemu send me ska wo send me ska ye be sa chew ska wo pe me number de be send me ska wo de kwalipa TV platform no so pick a number no o pick out me social media cover girl me person me send ni ska no ye che ni ska enti wo send me ska hu se wo send me ska no ntu sika nguyo wara na wo send ska ye be sa chew ska aka mpe we na wo pedien na te wo send me ska na from America ye be che $10 free. Sa so no wo Europe na o send me ska oh as wo che me ska na I be tap for so as I charge €5 free we ye kon dobom na o che me ska na o say enye ska we chire o mpewe na apede en ko hye red bi afa na ho no na nka we ko to chocolate send me ska wo send me ska over day no we dia no let's say we say for edina ya miss cover girl so offer me cover girl la mejo so macro Mr. Mankwa me office wo say ni ska bane de awie ni project no eso de bia me office ka mane wo problem enemre mu na monte tap sending kan no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene ne customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi use sika e wo wallet no tie ene set say use momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send that trainer shim Kopiem wo United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap send na. Papa no.